Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students, and how are you today? I do hope all of you are fine and still spirit to follow our virtual learning in part 4. Okay, before we continue the subject, as usual, let us open by reciting Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, and we continue by take a pray. Let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, we are going to start our lesson today. Please open our mind in order that we can understand our lessons well. Amen. Okay, students, our material today is still talking about the passive voice, about the base competencies, about 3.8, how to apply the social function, the structure text, and the generic structure, and how to the text transactional written or orally by involve your action, your information, or about situation and your activity without talking about the subject. And then about the skill 4.8, how to arrange the interactional text orally or written, asking and giving information about your situation, your activity, your uh, something that happened, and without talking about the subject. In the previous lessons, we have studied about the passive voice, but talking about simple present tense. In this chance, we will continue the subject about past tense, but still talking about the passive voice. So the simple present and past tense are different, but we have the same how to make the passive voice. So our aims on our goal in our learning today, first, how to identify social function of passive voice, and then how to know the generic structure, and then how to understand language features about the passive voice. Now, what we will be discussing in these terms, the first is what is passive voice, the second simple past tense, and the third regular and irregular verb, and the fourth to be past. Okay, in the previous lessons I have talking about what is passive voice, but I think it doesn't matter if you repeat again for this chance. So passive voice is a sentence that subject and object is flip-flop, where the subject be object when change the active sentence to be the passive voice. Then the second one is what is simple past tense. So, simple past is a verb tense that used to talk about things that happen or exist before now. Or we can say that, or other words, the simple past tense shows that you are talking about something that has already happened. So, what is regular and irregular verb? This is you have to master and you have to differentiate, because we have a correlation with our lessons today, how to differentiate simple, past tense, and participle. So in this example, I give you regular verb like play, played, play, by using or adding e or ed or d. Then I give you example about irregular verb go, went, got, where the right turn are different. The first, the second, and the third are present, past, and participle. So students, you have to master which one irregular verb and which one regular verb, how to know the form in the present tense, in the past tense, in the participle form.
Okay, about the verb, we using to be in the passive voice, but here we using to be past, where in the present to be I am, is, are. For this past tense we use was and where. Where the subject I, they, we, you, he, she, and it. In the present times or the present tense, we using to be I am, is, and are. But in the past, in this case, we using was and were, and you can see dan Anda bisa lihat pasangan-pasangannya antara subjeknya to be yang mana present dan to be pastnya. Subjek I, they, we, you, he, she, it itu berpasangan sama to be apa? To be was, to be were sesuai dengan pasangan, and you can see in the YouTube. Kalian bisa lihat pada YouTube ini which one the match or couple. So, in the previous lessons, I have studied about the simple present tense. Now we're talking about the past tense, how to change the past tense into the passive voice. I give example in the active sentence. I did my math project last week. Did here, jadi kata did di sini adalah bentuk kata kedua daripada do, did, that. It's mean mengerjakan atau melakukan. Jadi did di sini berfungsi sebagai kata kerja bentuk kedua. Then we change into the passive voice. We flip-flop where the object as a subject in the passive voice. So we can see in the passive, my math project was done last week. When using was and when using that, you can see the verb here do, did, done. Where the subject we use in past form, so we using was. Why we using was is not where? Yeah, because the subject I. The subject is I, so the to be is was. Because we're talking about past, so we using was. If we're talking about the present tense, simple present tense, I suitable with Okay, then by this sentence we can conclude the form. Kita bisa membuat atau melihat daripada struktur rumus daripada passive voice yang mana subjeknya itu kemudian kita menggunakan to be past, kemudian ditambah kata kerja bentuk ketiga, ditambah keterangan dan sebagainya. So, I repeat once more, saya ulang sekali lagi, active voice, I did my math project last week. Jadi did di sini dia berfungsi sebagai kata kerja bentuk kedua. So, if we want to change into the passive voice, ketika mau diubah menjadi kalimat pasif yang menjadi objek menjadi subject. So, my math project was done. Coba lihat kenapa was done di situ digarisbawahi. Karena ketika mengubah kalimat aktif menjadi pasif itu kita menggunakan to be kemudian ditambah kata kerja bentuk ketiga. Tapi karena kalimatnya adalah dalam bentuk past tense sehingga kita menggunakan to be was karena pasangannya atau subjeknya adalah I. So in the past tense always there is about talking about the time they do pass. Jadi dalam kalimat pasif itu juga selain kata kerjanya berbentuk kedua, kita bisa lihat keterangan waktunya yang menggunakan bentuk lampau seperti last week, last year, last minute, 1 hour ago, dan contoh lainnya yang telah terjadi.
Then, any question so far? Ada pertanyaan? Okay, if you have questions, kalau Anda punya pertanyaan, please write down in the room chat. Silahkan tulis di kolom chat, and then or in the komentar room atau di kolom komentar. Nanti we will be discuss about your question. Jadi nanti kita akan bahas pada pertanyaannya. Okay, next we continue. Okay, this is one example again, but the form of active using negative sentence. She didn't invite me to the party. So, kata did di sini tidak sama fungsinya dengan kata did kalimat yang sebelumnya. Dengan kalimat yang ini. Ya, kalau did di sini, did here as the function as a verb, dia berfungsi sebagai kata kerja. And here she using sebagai negative sentence. Jadi penggunaan kata did di sini bukan menunjukkan bahwa dia juga kata kerja, betul, dia juga berfungsi sebagai kata kerja, namun did di sini digunakan untuk menunjukkan kalimat negatif atau untuk membuat kalimat tanya. So, we using do, does, and did in the sentence, in the negative sentence and interrogative sentence. Oke, jadi terkadang kata did itu digunakan untuk membuat kalimat negatif dan kalimat pertanyaan. It's called auxiliary verb. Jadi ini termasuk kata bekerja bantu kata kerja. She didn't invite me to the party. This is the active sentence. Dia tidak mengundang saya ke pesta. Jadi ini adalah kalimat aktifnya. When we change into passive, I was not invited to the party. Oke, ketika dia diubah menjadi kalimat pasif, yang me di situ yang sebagai objek, ketika berubah menjadi pasif, dia berubah menjadi I. Okay, in the previous lessons, pada pertemuan sebelumnya, in part 3, pada pertemuan ketiga, we have discussed about how to change the subject be object, object be subject. Jadi pada pertemuan sebelumnya, di part 3 itu kita sudah membahas perubahan-perubahan subjek ke objek, dan objek menjadi subjek. So in this sentence, pada contoh kalimat di atas, me di situ dia berfungsi sebagai objek. Ketika di passive voice dia berfungsi sebagai subjek, berubah menjadi I was not invited. Kenapa invited di situ? Kita ingat bahwa rumus daripada atau bentuk struktur daripada kalimat passive voice itu adalah setelah subjek kita menggunakan to be, yang mana di sini adalah to be past, yaitu was. Kemudian kita tambahkan not karena kalimat aktif di atas itu berbentuk negatif, kalimat negatif. So when we change into the passive voice, we also using negative. I was not invited. Okay, you see invite, invited, invited. Jadi ini adalah kata kerja beraturan, yang mana katanya itu cukup ditambahkan D atau ED tergantung dari kalimatnya. Kalau kalimatnya katanya berakhiran huruf E cukup ditambahkan D, tapi terkadang ketika kalimatnya misalnya berakhiran SH, like was, mencuci, maka kita tambahkan ed, jadi was. Seperti itu. Jadi you have to master the regular and irregular verb. Kalian harus menguasai perubahan-perubahan kata kerja dari bentuk pertama, kedua, ketiga, atau bentuk presentnya, bentuk pastnya, dan bentuk participalnya. Dan yang mana termasuk irregular verb dan regular verb. If using regular verb is easy, cause just adding D or ED. Jadi kalau menggunakan kata kerja yang beraturan itu cukup kita tambahkan
de atau ed. Tapi in the irregular verb is quite difficult if you don't memorize or know how to the change of verb. Jadi ketika kita menggunakan kata kerja yang tidak beraturan itu sangat sulit kalau kita tidak mengetahui atau memahami atau menghafal perubahan-perubahan katanya. Seperti I give other example, saya kasih contoh lain about irregular verb, go, went, gone. Jadi dia itu perubahannya dari go menjadi went menjadi gone. Jadi bukan go kemudian ditambahkan ed menjadi gone, tidak seperti itu. Ini harus dikuasai perubahan-perubahannya kalau irregular verb, tidak sama regular. Makanya why it's called regular verb because just adding D or ed. Kenapa kata kerjanya dikatakan beraturan? Karena bentuk kedua dan ketiganya itu cukup ditambahkan D atau ed. Tapi kalau irregular verb tidak beraturan karena beda terkadang tulisan bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Beda tulisannya dalam bentuk present, beda dalam bentuk past, dan beda dalam bentuk participle. So you can see from the subject or the structure of passive voice, subject plus to be past plus not plus verb 3. Why we adding not here? Because the active sentence is the form negative. Ya, kenapa kita tambahkan not di sini? Karena kalimat aktif yang berada pada contoh itu adalah dalam bentuk negatif menggunakan kata not. Kemudian ditambah verb ketiga. Okay? Any questions so far? Okay, good. Do you understand? Okay. If you understand, let's start how to practice. Okay, kita mencoba contoh mempraktekkan how to change the active voice into the passive voice in the past tense. Jadi mari kita coba bagaimana mengubah kalimat simple past tense berubah menjadi kalimat passive voice. Okay, this is, you can see the active, passive, and then the negative sentence and interrogative sentence. So you can make the formula by see the example. Jadi ini adalah 3 contoh kalimat aktif yang diubah dalam bentuk kalimat pasif, yang mana kalimat aktifnya itu terdiri dari 3 jenis kalimat, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. So the positive sentence, the negative sentence, and interrogative sentence. Okay, let's see. Mari kita lihat. The first example, kita lihat contoh pertama, positive sentence. Jadi kita menggunakan kalimat positif tapi dalam bentuk past. Why we decide this is the past? You can see the verb. Kalian boleh lihat kata kerjanya itu dalam bentuk kedua. Jadi itu menunjukkan kalimat past. Kemudian lihat keterangan waktu yang di belakang yesterday. Itu juga menunjukkan bahwa ini kalimat dalam bentuk past. We cleaned our house yesterday. We cleaned our house yesterday. Ini adalah bentuk kalimat aktif. Now we change into the passive voice. Sekarang kita ubah kalimat pasifnya bagaimana? Our house was clean yesterday. So the students, I do hope all of you are check out your LKPD that I have shared to you. Jadi Anda semua mohon dinaikkan LKPD-nya yang sudah dibagikan by using, by seeing, by watching the explanation about the material. You can do your LKPD or your task. Jadi Anda sekalian naikkan LKPD yang sudah dibagikan. Kalian bisa mengerjakan sambil memperhatikan, sambil menonton contoh-contoh kalimat perubahan dari aktif ke pasif.
So, we cleaned our house yesterday. In the passive voice, our house was cleaned yesterday. Jadi ketika diubah kalimat aktifnya ke dalam bentuk pasif, yang tadi subjeknya itu we berubah menjadi objek yaitu our, dan di kalimat pasifnya we itu diubah menjadi our. So, kemudian kita menggunakan to be was karena dia adalah bentuk past, yaitu we berpasangan dengan was. Kemudian clean, cleannya itu sama bentuk kedua dan ketiga. Jadi clean, clean. In the simple present tense, dalam kalimat simple present tense, kata clean itu kalimatnya clean. Jadi ketika dia berbentuk past and participle clean, clean by adding ed. Jadi ditambahkan ed. Our house was cleaned yesterday. Now we move to the second example. Kita pindah kepada contoh yang kedua. This sentence is negative form. Jadi contoh kalimat aktif di sini berbentuk negatif. We can see by auxiliary verb did and then we add no. Jadi kita bisa lihat dari contoh kata kerja bantu did yang digunakan untuk membuat kalimat negatif, kemudian ditambahkan not yang berarti tidak. Okay, we didn't clear our house yesterday. Jadi kita tidak membersihkan rumah kita kemarin. So when we change into the passive voice, ketika itu diubah menjadi ke passive voice, our house were not cleared yesterday. Jadi clean and clear itu hampir sama artinya ya, yang berarti sama-sama membersihkan. Our house clear house yesterday. Menjadi passive voice, our house were not cleared yesterday. Kenapa di situ pakai were? Karena we subjeknya adalah we, yang mana berpasangan to be past-nya adalah were. Now we move to the third example. Kita pindah ke contoh ketiga. In the active here using the interrogative form. Jadi kalimat aktifnya di sini menggunakan kalimat negatif, kalimat tanya. Kalimat tanya. Why we can know this is the interrogative? Because the auxiliary verb start from did we. Okay, did we clear our house yesterday? Did we clear our house yesterday? Okay, it means to change the passive voice. Where our house clear yesterday. Oke, jadi di situ bukan clear ya, di situ adalah clean. Nah, di situ mistype, salah ketik. Nah, dia di situ bukan clear tapi clean. Where our house clean yesterday. Nah, kenapa? Apakah rumah kita dibersihkan kemarin? Maka ketika diubah menjadi kalimat pasif, maka subjeknya to be-nya menggunakan kata where. Where our house clear yesterday. Well students, by see this one, dengan memperhatikan ini, dengan melihat ini, you can make the formulate how to change the active into passive, like although in the positive sentence, negative sentence, or interrogative sentence. Okay, you can do by yourself. Ya, jadi kalian itu bisa belajar mandiri. Kalian bisa lihat untuk membuat formulanya, bagaimana mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dalam bentuk simple past, yang mana kalimatnya ada yang berupa kalimat positif, ada kalimat negatif, ada kalimat tanya. Okay. If you have a question, please write in the chat room. Kalau ada pertanyaan, ada yang masih belum dipahami, oke Mas, bisa ditulis pertanyaannya di kolom chat. While doing your task, sambil mengerjakan tugas kalian, you can see or watching again the video part 3 and part 4. Kalian bisa membuka kembali atau menonton kembali video pembelajaran bagian ketiga dan bagian keempat, karena semuanya itu berhubungan.
Mempunyai hubungan yang membedakan adalah bentuk kata kerjanya dan bentuk to be-nya, yang mana dalam bentuk present berubah menjadi past. Begitu pula dengan to be-nya, to be present berubah menjadi to be past. Okay, students, I think that's all our material today. Thank you for joining this class. Alhamdulillah, we close by reciting hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the part 5.